Saluran kesukaan. Kenapa sih, Go? Ini gua malah meriang, mencret-mencret lagi. Kamu makan apaan? Malah makan apa-apa. Lah, itu bisa meriang. Biasanya gua makan pagi nih nasi uduk 3, gorengan 4, pisau 5. Lah gua belum ngatur. Pantas itu malu yang maruk. Kalau kayak gitu mau wajar. Kalau kayak gitu. Lah, Maruk kamu binatang apaan, Win? Gua maruk orang tahu binatang apaan. Codot kaki 6. Lah kan lu. Guys, suwe lo. Assalamualaikum. Lah, weh, Kong. Lu ngapa sih, Go? Muka kagak usah dilemes-lemesin. Tahu nih kok ngapa gua? Perutku sakit, kepala gua puyeng. Makan jadi kurang tapi doyan gua. Nih, gua mau makan banyak nih. Buset. Tumben amat ya lu bawa Ada makanan. rezeki dikit. Oh, tahlilan sama lu, Teh. Alhamdulillah tadi gua jualan koran sama botol bekas, lumayan gocap. Alhamdulillah nih teh, makanan enak. Makannya. Bujuk sakit katanya. Sama makan duluan amat. Alhamdulillah. Gue juga makan donan. Gua elah, Go, katanya sakit, makan doyan amat lo. Emang gua salah apa kok kalau makan? Ah, biarin lo, gua pengen buncit perut lo. Nih makanan. Kan tadi gua udah bilang, gua kurang tapi doyan. Makan tuh, lu. Suwe lu pada.